Ungka itu cini media friend dong na kini kaisa kok kucara meng sing bises ke masaka sing tutu saimano cini kenoi taku cini guru podobai Rajiv Devarma bro Assam bari Bidya Bilni bro ndok ekdom bodar bai khajak ang bonro thangka ini belai kene kepal hambia hamano bro bina dusui perkuno samang hamjak laima kerei fiaba bro bodar gandar tongo tebe sing kamke saima kha bro ne kheto takphon bro kheto aing fencini paro indian niklai abo kintu fencini paro bro maje maje aro ফসল খাইলেও খেত খাইলেও থাকে প্রায় আমাকে থাঙই দংমানি কিন্তু আ সময় হঠাৎ থাইयै বরং বাংলাদেশনি বিডিআর বড় দম ফাইকা কিন্তু जों সাইমাকা বরখানে কোনো প্রুফ করি বড় সাম হামে খাইমানি আবা কোনো বরনের প্রুফ করি আফানো বরনি দুসংকাই বড় বর্ডার ক্রস খাইমানি আবো নিনে কোনো বরনি বিজা না জাগিয়া আবার সবতে বরনি Sayangka, piaba sengkanaga abo haike thangpano 3 mas bisingor boro yogu abo ka ain ni mote sengkana mani ain ni mote 3 mas kana boro yogu piaba boro ke bocha nai krikha boro 11 mas makate 11 month abo bele kano kapal hanjangka piaba seng onek chesta khaibani bisingo no saima khana ani department hoite ang nije 3-4 bar chiti suikha ani torot document tongo sini High Commissioner of India to Bangladesh Bikram Derai Swamino ang 2 bar chiti suikha tamong keba ang bisi interest nama hangkai abo ale elakani barok layo Assam boreni 26 number constitution layo ang borong chinigo te borong poribar tabang manero phaikha abo yang bele khana khanangkha manang 2-3 bar ang chiti suikha Cini High Commissioner no. Abro bisigo ang balai hambai maranai. Kroksa ane bondu. Cini Jera Foundation ni Secretary Musahib Ali. Bo ang bai tabu tongo. Bo balai kena saktar jeng college shor ni Chatlapur check post college shor ni check post ho. Aro seng kaisa chikon cha function plainai. Aro ang thangnai te cini SP ini kolesor SP thangnai te DM tini UK Sakma DM bo tongnai te khoi ni DM bo tongnai khanabo play abai kleseng te tini police protection SP DSP bora bo thangmai te Bangladesh ni bhaina ang khana karone DC te arni local SP ang delegate Bangladesh bo bora phainai ai sangkacha aro chikon cha chikacha phangam phainai exchange phainai obo kaisa chini mari chini de both country Bangladesh and India ni je somporko obote be kahamungnai boribago sing bisa borno function khlaiye sing borno khe give berlainai arni MP rokno ar DC rokno angole mani pai tongkha chini tibrani traditional chini risharo gate chini bottle bamboo bottle angole pai tongkha borno je sing give ronai arni moli bazar ni DC te arni MP rok pai kangkai sing borno kisa borbo sing das chini সম্পর্ক কাহামনা বাগৈ जों बर गिसा गिब्रावनाय हामबाय अबनो जों सामं खायमाखा दिनै जेरा फाउन्डेशननि सेक्रेटारि मुसाइब आली ब 2-3 बार थांगा बांलादेश थांगै बारो उकिल ब्रंखा दिनै एडवोकेट कमलेन्दु दास आरो मौली बाजारनि बचिनि उकिल जों बनो बरमखा ताई आरोनि बिसोर दिनै MP डक्टर आब्दुल साहिद Muli badan MP, bolong beseng, boni saja beseng manka, ang ni jawab onai bakok saka, te cini Musahib Ali bo thangi malaika, te arang DC Nahib Assam DC Moli Bazar, boy beseng onek kok salaika, itu boron bising tui, boron beseng piau maka, tabok beseng boron maka borok paisinai, puila waisa paidan kok tu mani. 3 तारिख अक्टोबर किन्तु आफ्रो बाहायनाव जों तमालिया आबो चिनि होम मिनिस्टर होते क्लियरेंस माइया चिनि मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स अ दिल्ली नि आरे परमिशन नांगो आहागै आबो ब्रक फाइमालिया गताबो जों क्लियर ओंखा
जों Home Minister होते permission माखा जों चिठी माखा Home Minister होते ते बांग्लादेश नि होते जों चिठी माखा फैने 12 तारिख December अब confirm माखा खना बरो फैसिनाय ठीक बरो 10टा सन बरो सारावनाय जों बरो जों 12टा समायो चिकनचार फांसन खायै जों कैलाशहर जों बरो वेलकाम फैनाय अब जों दा रेडी दङ आं जत DM नाव सावका कैलाशहर DM ते खोयनि DM बरफोरनो ज' खाय दङ हेल्प खाय दङ खाना ठीक 12टा समायो कैलाशहर जों थांनाय बरो जों राजीव बाय गुरबदर जों तै फैनाय और बि सानाक्लायो जों बिसेस आं दिनै हामबाय मारो दिनै आंनि बन्धु खरकसा जेरा फाउन्डेशन नि मुसाहिब आली बो अनेक चेष्टा खालायखा आं बनो बेलाय हामबाय मारनाय बनि बिसिं दुइ जों अमहाय दिनै काम सक्सेस संखा हाय हांखाय तैबो बिमान खामो जों साइमा बांलादेश जोंनि के बुगुरै आरो बरन आइन कानुन आलादा बर इंडिया नि आइन बेबर चलैया बर निजिनि बर आइन आरो नियम कानुन दङ आबंगै जों बनो तिखौना बेलाय दोखा जों गोबां media जों नुखा गोबां आलादा आलादा कक सालायो फियाबा आसल जों कगना मा सालायनाय विशेष के आं दिनै मौलवीबाजार MP दिनै आब्दुल साहिब बो डॉक्टर बो तिबाव बो फाइजाक बो बांना कक सालायखा बो जों बेले हेल्प फाइखा बुनबाय I really appreciate and give my regard to our MP Dr. Abdul Sahib MP Maulibajar for his initiative, for his contribution. I will never forget. And especially I also would like to thank the DC Maulibajar, Nahif Asan. He also have done a lot of performance regarding these issues. And also I congratulate and I really thanks from my bottom of my heart, Advocate Komalendu Das Maulibajar. He also helped us for their release. Therefore, I, on behalf of Tripura government and on behalf of myself and on behalf of the Jara Foundation, Musahib Ali, we give our best regard and thanks for their active participation and contribution and helping hand for releasing our two Indian national, Rajiv Devarma and also Gurupal Devarma. They are very innocent. They have detained around 11 months in Maulibajar jail. But fortunately, this is already clear. Coming on 12 December, they will be released and there will be repatriation will take place. And I myself, with our whole team, will go and visit, will receive him and in कैलाशहर. And also I give thanks to the DM कैलाशहर, UK Chakma. He also worked very hard for these issues. And also DM OS. Both of these DM OS and कैलाशहर DM are really contributing their performance. So I give my heartiest thanks and regard to them. Boni bang balai ke hambai maronai. Taibo chini kabang ma chini oroni ni NGO rok. Kabang ma chini borok bhaino borok bang surika. Ti borok bang samkhaika. Ang saisungya se kabang ma chini ti prasaro bhaino jotona khanangjak, dokhanangjak. Borok kuno sam hambia kraima kri. Borok kuno criminal activities boniyaw kri. Borok suja borok kaham. Tamang kheba waisu borok bodar tongma ba borok waisu fencing paring thango apron borok dos kheba o sababik om hayango sudu borok chimiya je borok border kinara tonai rok borok thang phainglai tonglai kheba adro borok kapal hamya borno arang bidiaro borok rom tlang thangka borno bagi जों kapal hamno mano chini chesta bai te chini ani borno mano chesta bai te ang hambai maronai chini Bangladesh High Commissioner India ni Bikram Doraiswamy boga personally ang kauro salaikha tebona chithi busuikha bo bhaino boni contribution butongo boni I really give heartiest congratulations and thanks to our respected Bikram Doraiswamy for his contribution and for his performance. Thank you very much.